Haga jingle perlok haprenga Dortmund Persia ke Alkmaar. Haba pai shagana jingle boro artli Kynhun ke khaj damar argol. Agoi pat ke jingle perlok haprenga Basel Persia ke Bayern Munich. Haba pai shagana jingle boro artli Kynhun ke khaj damar shigol. Ya ga shigol jongga Basel layo ben Thep lengbau Juan Carlos, pat ya ga shigol jongga Bayern Munich layo ben Thep dau 0 Aseko. Haga jingle Liga Portugal peringkat Arauca Persia ke Kynhun Udi Maria ke Benfica. Haba pai shagana jingle ke Benfica ke lalaban pelimsuk ya ke Arauca dan laila not. Baleng bagan ke jingjob ke Benfica ke Duna Shipon ya ke babat ya ke Kerdan ke Beningkong hakamit ya ke Kenpon. Haga jingle FA Cup third round peringkat Sunderland Persia ke Newcastle. Haba pai shagana jingle ke Newcastle ke lalaban pelimsuk ya ke Sunderland dan laila not. Bad argol layo ben Thep do Alexander Isak nagamenta kan Newcastle hagan ke jingle kai. Haga jingle kai haprenga Chelsea Persia ke Preston. Haba pai shagna ke jingle kai ke Chelsea kala ben limsuk ke Preston da saulanot. Yagini ki sau gol jong ke Chelsea layo ben Thep ningkong lengbau brojo haga minit ke basan peupra. Yaga gol ke ba ar layo ben Thep lengbau Thiago Silva haga minit ke ban riu penriu. Yaga gol ka balai layo ben Thep lengbau Sterling haga minit ke ban riu phekundai bad yaga gol ka basau layo ben Thep lengbau Fernandes haga minit ke ba pra pheusan. Hagoi par ka jingle kai FA Cup hapreng ka Middlesbrough Persia ke Aston Villa. Haga ne ka jingle kai ka Aston Villa ka lala ben lim salit yaga Middlesbrough dai wela not. Yaga ne ka shigol juga Aston Villa layo ben Thep hashwa ben kut ka jingle kai kata haga minit ke ba pra pheusan lengbau mati cash. Haga jingle kai Serie A hapreng ka Kynhun Martinez ka Inter Milan Persia ke Verona. Haba pai shagre ka jingle kai ka Inter Milan ka lala ben pelim ya ka Verona da arla ka wei. Ya gini gi argol jong ka Inter Milan layo ben Thep nengkong lengbau Lautaro Martinez tang haga minit ka ba khatlai bad ya ka gol ka ba ar ka Inter Milan ka layo ben Thep ashwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka ba khandai peu plus lai lengbau Fratesi. Haga jingle kai Copa del Rey haprenga Alaves Persia ke Real Betis. Haba pai shagre ka jingle kai ka Alaves kala la bat pelim ya ka Real Betis dai wela not. Ya ga ne ka shigol jong ka Alaves layo ben Thep haga minit ka ba san penyau lengbau Carlos Benavides. Haga wei par ka jingle kai Copa del Rey haprenga Argentina Persia ke Real Madrid. Haba pai shagre ka jingle kai ka Real Madrid kala la bat pelim sok ya ka Argentina da laila ka wei. Ya gini gi lai gol jong ka Real Madrid layo ben Thep nengkong lengbau Joslu haga minit ke basan peusau. Udias layo ben Thep ya ga gol ke ba ar haga minit ke basan peusan. Bad ya ga gol ke balai jong ke Real Madrid layo ben Thep lengbau Rodrigo hashwa ben kut ka jingle kai kata haga minit ke ba khentai peu plus iwei.